Kumusta kayo mga kabayan? Nandito na ako sa Croatia. Bog narode, kako ste vi tamo? Sad sam ovdje u Hrvatskoj. Zovem se Kristel, imam 12 godina, idem u 5. razredu i došla sam iz Filipina. U Hrvatskoj mi se sviđa što ima ovdje proljeće, jesen, što nije prevruće niti prehladno. Tak me paše. Ja živim u Svetom Martinu na Muri. To je jedan selo koje je malo, ali jako je lijepo. I tamo su svi djeca dobri, ima jako lijepa tradicija i jako mi se sviđa ovdje. Dok mi je mama rekla da ćemo doći u Hrvatskoj zato jer je našla moje tata, jako mi je bilo strah jer sam uvijek mislila što budu oni mislili da će doći jedna cura koja drugačije izgleda nego od njih. Ali dok sam počela hodati u školu, baš su napravili sve da osjećam kao da sam doma. Najčešće se družimo, na primjer idemo na šetnju, razgovaramo se, igramo s loptom. Ne bih htjela ništa mijenjati na njoj i mislim da bi svi prijatelji trebali biti dobri i veseli kao što je Kristel. Jedan dan moji roditelji su mene rekli, mi smo tebe prijavili na Super talent. Pa ja sam tako šokirana bila. Super talent? Ja. I think as a parent, I'm more nervous than her. I think, is that normal? Yeah, she's very sweet and polite, and I'm very grateful that she's my child, and I'm very proud of her. I love you. Za sad sam ja jako uzbuđena jer ću pjevati pred velikom publikom i pred poznati ljudi, to je isto jedno Maja Šufut. Moja tata obožava Maju. Nadam se da će moji roditelji biti ponosni i svi moji obitelji u Filipinima i ovdje isto, i moji prijatelji i učitelji. Dobro večer. Dobra večer. Jako si zanimljivo obučena. Da li je to hrvatska nošnja? To je međimurska nošnja. Ajme, prekrasno. Ja. Znači koliko je divna. Jesi uzbuđena, sretna? Ja sam jako uzbuđena. Onda nema više pričanja. Idemo. Ajme, gledaj. A ruke? Ne, ruke? Sve. Dej mi Bože oči sokolove išček tomu perjela bundovo. Dej mi Bože i oči sokolove išček tomu perjela bundovo. Kaj preletel čez široko morje i poljubil drago srce moje. Kaj
si meni po sredini srca, kao pčeljeni jabuke koščica. Ti si meni po sredini srca, kao pčeljeni jabuke koščica. Ti si meni po sredini srca, kao pčeljeni jabuke koščica. Bravo! Jesus! Ako mi je išta žao u ovom trenu, ali išta ako mi je žao da ja nemam prilike da sam potrošila svoj zlatni gumb. Ne bi im dala do riječi, stisnula bi ga momentalno. Ovo je za zlatni gumb, ovo je nestvarno lijepo. Kristel, ja nisam nikad čula nikoga da pjeva ovu pjesmu ovako, a još manje sam čula jednu predivnu, preslatku, pretalentiranu Filipinku da pjeva ovako međimursku narodnu popevku. Mi smo svi ovdje u jako velikom problemu, mi ti nemamo više niti jedan zlatni gumb. Mi smo potrošili sve, došla si nam ono što se kaže... Da li ima publika pravo?
Kristel! Kristel, mi smo potrošili sve zlatne gumbe, samim time nemamo više onih konfeta. Znači nikad u povijesti Super talenta se nije desilo da se publika na ovaj način za nekog zauzela. Nikada! Idemo ih Frano ja špricati. Ajde. Čekaj, tako, ili ćemo... Kristel, kako se osjećaš? Ja se osjećam jako vesela. Vidimo se! Da, uzmi, da. Ma, Kristel, svaka čast! Roditelji, Bravo, mama! Da, mama. Ne. Pa kak? Ali ta razina skromnosti. Ne, to sam, znači, Kužiš. ne mogu se. Bravo, daj mikrofon, bravo! Kako se osjećaš? Osjećam se jako vesela, nemam riječi uopće, ali ja sam jako zahvalna. I'm so proud of Kristel and we're so happy and thank you to the public for pushing it and for appreciating her talent. Thank you so much. Thank you so much. Čestitke Kristel na izvedbi od koje smo se svi naježili. I bravo za publiku koja je uzela stvar u svoje ruke. Publiko, imate zaista poseban zlatni gumb ove sezone.